Ministiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika Antony Blinken yahuye na Ministiri w'intebe wungirije wa Etiyopiya Demeke Mekonnen. Amerika ishaka kuvugurura umubano w'ibihugu byombi wari warangijwe n'intambara yo muri Tigreya. Ubufaransa na Niger byatangije umushinga wa miliyoni 160 z'amadolari ibihugu byombi bihuriyeho wo gusukura ahari ibisigazwa bya uranium yacukuwe mu karere ka Arilite. Abatuye aho hafi ariko bahangayikishijwe n'umutekano n'akamaro uwo mushinga uzabagirira. Muri Malawi serwakira Freddy ikomeje gusiga abaturage ibihumbi mu kangaratete nyuma yuko ibasenye amazu. Mu mpera z'icyumweru gishize iyi serwakira yazamuye umubare w'abapfuye bagera kuri 200. Ejo kuwa kabiri muri Senegal abashyigikiye Ousmane Sonko utavuga rumwe n'ubutegetsi bahuriye mu murwa mukuru Dakar mu gihe Macky Sall uri ku butegetsi ashaka manda ya gatatu idateganywa n'itegeko nshinga. Abanyeshuri bo mu bihugu bya Afrika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara ba muri Tunisia bahangayikishijwe n'umutekano wabo nyuma y'ibitero bimaze iminsi byibasira birabura byakongejwe n'ijambo rya Perezida Macky Sall byumvikanye nk'iryuzuye urwango.